Ibintu bikomeje gukomera kuri ubu umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yiciwe mu Rwanda. Ni umusirikare bivugwa ko yinjiye mu Rwanda arasa, aho yinjiye avuga ko ashaka ngo kumara abanyarwanda, gusa ntibyaje kumuhira kubera ko igisirikare cy'u Rwanda cyahise kimwivugana kiramurasa ako kanya ahita hasiga ubuzima. Ni amakuru akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ni amakuru amenyekanye mu masaha y'umugoroba, amakuru avuga ko umusirikare wa Kongo yinjiye ku butaka bw'u Rwanda arasa nawe akahita yicwa. Umusirikare wa FARDC bikekwa ko yari yasinze yinjiye hafi y'umupaka munini w'u Rwanda arasa ku basirikare b'u Rwanda, nawe ahita araswa na mudahushwa wa RDF. Uyu musirikare wa FARDC ahita hasiga ubuzima. Ngibi ngo byabaye mu masaha y'umugoroba saa 11:45 z'umugoroba, nk'uko byemejwe na bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu, ndetse abatangabuhamya bavuze ko ibi byabereye mu gace kahitwa mu Makaro, bakavuga ko bumvise urusaku rw'amasasu yaturukaga hakurya no hakuno. Ababyiboneye n'amaso yabo bavuze ko uyu musirikare wa Kongo abaturage batabashije kumenya umwirondoro we wari hakurya ku ruhande rwa Kongo, yambutse umupaka uhuza u Rwanda na Kongo asuka urufaya rw'amasasu ku basirikare b'u Rwanda bari bari ku burinzi bwo ku Kanunga bita Tawa, buherereye mu mudugudu wa Mataba mu kagari ka Bugoyi mu murenge wa Gisenyi. Umuturage witwa Mukankuranga Epafani utuye hafi yaho ibi byose byabereye yabwiye itangazamakuru ko uyu musirikare yahise araswa na mudahushwa wa RDF wari uri hejuru ku burinzi, uyu musirikare wa FARDC agahita apfa. Biravugwa ko inyuma y'uyu musirikare hari abandi basirikare ba FARDC bivugwa ko bari bazanye nawe, ariko uyu nguyu akaba ari we wenyine wari wabashije kwinjira mu Rwanda, abandi bisa nkaho bari kumucungira. Ngo uyu musirikare ngo akimara kuraswa ngo bagenzi be baje birukanka bakurura umurambo bawugeza mu butaka bwa Kongo. Kuri ubu ubwoba ni bwose nyuma y'urusaku rw'amasasu rwumvikanye kuri Grand Barriere. Abaturage bo mu gace ka Birere no mu mujyi wa Goma bararanye ubwoba nyuma y'amasasu menshi yumvikanye ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda. Umunyamakuru uzwiho gukora inkuru zicukumbuye mu mujyi wa Goma, Justin Kabumba, yabwiye itangazamakuru ko abaturage bo mu mujyi wa Goma n'ahitwa Birere bacitse igikuba nyuma y'amasasu yumvikanye hagati y'umupaka w'u Rwanda na Kongo. Bwana Justin yagize ati, umusirikare w'u Rwanda yarasiye iwacu mu mbago z'umupaka ahagana ku mbago ya gatandatu, nibyo byatumye habaho kurasana. Uyu musirikare abaye uwa gatatu urashwe agerageza kwinjira ku butaka bw'u Rwanda ku mbaraga, dore ko uwa mbere yarashwe mu kwezi kwa Kanama mu mwaka w'2022, uwa kabiri akaraswa mu Gushyingo mu mwaka w'2022, none uyu nawe aje yuzuza umubare w'umusirikare wa gatatu wa FARDC wishwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Abaturage bo muri kariya gace bavuga ko aba basirikare barasanye ku mpande zombi inshuro zirenze imwe, kuko nyuma y'uko uyu musirikare waje arashwe ndetse akagwaho, abanyekongo bashatse gutwara umurambo wabo ariko biranga barabireka. Aya ni amakuru aje anyomoza andi makuru y'abaturage bavuze ko hari abasirikare ba Kongo ngo binjiye ngo bagafata umurambo ngo bakawinjiza mu gihugu cya Kongo ku butaka bwa Kongo, nyuma y'aho uyu musirikare yiciwe ku butaka bw'u Rwanda. Aya ni amakuru akomeje kugenda atera abantu benshi ubwoba, benshi bakaba bari kuvuga ko hashobora kuba hagiye kubaho intambara yeruye hagati y'u Rwanda na Kongo. Niba wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tugenda tubagezaho 5 kuri 5, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona ama updates tugenda tubagezaho 5 kuri 5.